clinic boy enkomo si aka 21st clinic say ayasabia dwumadie ben ehyehyeye ben na wo ho se bia ebetimi ama obi eto anamo aba mo nchen yo we de medo wase bebre na mamenchia atiefo nyina ne ahwefo nyina nso na 21st clinic de said Africa ne Ghana fa na nyina ya gi atumu no eno obi anim se sciatica de yedi ho tintiman pa kire se ye bo 21st clinic dimpe the sciatica experts ana ye so kire se every osisi oto ase tini atwetwen wo osiremu na kukumu ho nantu eba ona ase nyina se ya wo ya pa de 21st clinic ana ya se wo de wani akire so nye bo 21st clinic dimpe obi anim se onan na enti eno de apart from that no yare ahudo bia every uti kwapem na ase no abra ogia bibiduro etum se enatimi say ade eyi yare free ho kra no de na kese 21st clinic no ena esa wodi wani akire de wasa wodi wani akire no eye 21st clinic uye nipa na enipa no yesi nipadua e de wasa wogi enua enro die se bibiduro nko a nua hu nro nko a na ye adwuma ho bibiduro nko a na machines ahodo a de ka ho esa yade ma free ho kra sanity doc the cure for edema a little recap se be ya wo ma ye hase wo ma anya biantie no wo betimi aye ne yate asim wo kwan so mpacho yo meda wase bebre men sai mre kra won se edema se de na otwe atwa mu no ye kirekire mu no na wo yes and just na otwe atwa mu no aha ye kirekire se edema no eye ade a abra ahonhono bia ba nipadua no fa ba bi se ebia we beka se ebia na nase atatai we beka se na nase ahonhono we beka se na nase apejepeja ni nyina aya adokro eye edima na kire se abra moja bia na se efin bi abegina nipadua na ba bi a enam soma ehonom ahonhono eno ye frɛ no edima se moja bi anase efin bi abegina nipadua no ba bi a enam soma ehonom ahonhono okay ene ye frɛ no edima enti obi ohonom a emfa say obeda sore anopa na nase atata but anase nase ahonhono ba se onante so kakra obo hu se nase na san atwetwe aha obi so hono ma wada sore no obo se nase atwetwe kama but onantia full day ni nyina no obehwe na nase asan den atata ni nyina no ewo de edeba na edima no yewo de esi wo ye na mu se bia we bekasa na nase apejepeja na se na nase ahonhono obi nso de nsa ebe honhono aka ho obi nso animu nyina betimi ayden ahonhono sanso na eye ye timu krampo no enso ni bi anase efin bi moja bi ebetimi abegina ho frɛ no cerebral edema sanso na ya hrawa mu krampo no efin bi anase moja ni bi etimi eginam enti obi betimi akɔ hospital ni aka kire ne se enso begina na hrawa mu that's ebanasa wanya pulmonary edema na kese Sarfo no ebi ohono ma oya de kakra bi ana wabre ebi oho a otimi hu sa ase no home titru na anadwo na wakoda no obo hu se oda oya chia no ho to ho na no home ni nyina no eye pulmonary edema na betimi ayden edi aba sanso na obetimi abowa ewo na wabo no ahoro beba ahoro na ebeba no obo hu se etise ahuro moja bi krapo betimi afemu aba yes ni nyina eye pulmonary edema na etimi de saa de no eba obi so de ohono ma na na so betimi atatai omia etom ebi so de entom omia etom ne kire se ebia wo de wonsa amia ba bia pejepeja no omia na se wo yi wonsa firi hono ma obo se hono to kura beda ho na kire se atom obi ohono ma onye mia na se wo yi wonsa entom aha no se na ye types no na akoye se ansana obeti ase se edima se de esitie nyina no de e wo se edi kan hwe se moja na edi afuse ne woni padua no mu no edien na ye moja no moja no e wo hono no ye wo normal hudo bebre ho no ma e ka bomu a e form sa moja no me chechire mu se ye wo platelets ye wo plasma ye wo red blood cells ye wo white blood cells ana me kire wo se plasma no ena ye moja no fa eye nsuo na nsuo no eno ekuta fin ekuta enuane nro sanso na ekuta cells bia etimi buama moja ne timi de koba bia wo say de ko nyina yes a bad and good ni nyina bi wo mu yes and na transport sa no mani nyina enti se moja no eko ebia onan onsa ne ba bia yi a
moja na koduru ebia onaimu honom no sa moja no fa eye nsuo no ebe liki afri eye ontini no mu ba ntini na moja fam no na afi akohonam no mu ekohonam no mu a ekohohoro ho asa yifia hodo asa ma no enuane nduro ewo honam no mu ewia ahohoro ho no ma wie no fi na ebe gada honum nyina no ebe san a transport na se transport dia ensan fa ba bia moja fa koye no ebe san fa ba bia efra no lymphatic system na asa kosa ko asa ko dwane moja no na chese akoba bia kidney no na kidney no so eye na se de se ebe yi sa fi na fri ni pedua no mu na se ye ti ase ya ni process na level by level yes anatie e fa ba bi na akoba bi enti se efi ni free hunam no mu e kode a eno de fa system bi mu eno so ye ntini na sa ntini no ye fa no lymphatic system and as lymphatic vessels eno sa ntini no mu no efi nkwa na fam aha enti sa efi na fam a na asa de akoma moja no e wo ba bi fufuro na moja na akofa kidney no mu na chese kidney na yi sa fi na eden afri ni pedua no mu enti sa process we nyina no se chimato bi ba process no mu a ebetimi ama onan eden atata afri se moja no entimi nko ba bia wasa yeko ana se efi na nke wasa yeko ba bia wasa yeko no eno so ntimi nko enti eba na sa pepe ebe gina ba bia ense se ebe gina ena ema ehono be eden ebe sha se ehono aha enti ena efre no edema enti o hwa sa process we nyina no normal hodo bebre ena timede sa edema no eden eba de edi kan ye kire mu se ye wo venous insufficiency ye ka se venous insufficiency a o hwa entini na enam ewo ni pedua no mu a edi moja enam ni pedua no mu de ye mienu pe ye wo arteries ana ye wo veins se moja efri wa koma mu ekọ na mu a arteries mu ana ye fa na se ketenkete no sa arteries mu ana ye fa na se efri onamu ebe kọ wa koma mu de a efri efa veins mu na veins no se ekobon se veins na ho de so te ebi ho no ma ebi emu agogo ana se valves na etimi enam so ma moja timi afro basoro na akọ wakoma mu no se ni ntia no aha eno so atimi ayede agogo kakra e ba na sa e friend venous insufficiency free se veins no entimi enkare sa moja no enko wakoma mu bio aha enti sa mreyo na abamu no e friend venous insufficiency and to was our condition now na betimi ayede atata because moja be sha se eyeden e gina onamu na na veins incompetency obetuma friend say no see correct part okay so na two yese wakoma ankasa no se enya problem a yen hya no so se akoma no na eye na se de se ebe pompi moja na se e pompi moja so de a e the force and a pompi moja no e pompi moja free ba bia wo se free na de akwa akoma ni onipadua no ba biara se onan onsa ohefa enti se akoba no se akoma no e pompi moja na se akoba no se problem wo akoma no mu na entumi pompi yi a na kire se eno so betimi ama ba bia nka wase moja ekwa entimi nko no e betimi gina ba bia ense se begina enti eba na sa ona so betimi atata enti ye ka kire wo se wo akomayare na se ona se atata enya nwa se akomayare na deba wati ase ana sanso na obi a otatena se che obi a otatena se che obi a otagina ho che eno so ebetimi ama ona se ade atata free se sawo gina ho cha na sawo tena se cha aya na gravitational force ema moja anke wo se ekọ wakoma mu no e de force bi etwe ne bafam enti edi ne bafam no eye veins no ena ye na se de se ebe pia moja na moden ama na afrosoro enti the more abetna fa kwa che na che sawo de emo bi ani ho de boa eye veins no ana se wontini no enti pressure da veins no so se eno nko anye na adwuma na pompi moja no nko soro but wa se ka oboa no aha we time no obamu se pressure na ebe da veins no so ebe boa ma veins na ye mre emu be gogo enti obamu se moja na hya se ye den egina onamu because anka wo sori se wona ntina kra anka be boa ma contraction bi akoso na aboa ma veins no so atwa den atma push moja na akoso na wotinim onante okwo na wotim na ebo ntine no so ma na adwuma sa pepe ena yesen ka se ebia sa wo problem bi ewo thyroid gland a ka se thyroid gland no eno e hye o minimu ha de e fre no adam apple no adam apple na ewo mbema minimu sei no
aha eno na se pe obehu eye thyroid gland na sa thyroid gland na ye adwuma bebre in fact say ka say enya adwuma bio anhwa na onte ase bio because kwan a ye kuma no esi pompe moja kwan a ye fa so ehome ne ye mfifiri a ye tie kwan a moja fa so edi afosane woni padua no nyina no eya na thyroid gland no ewo hormones dey produce a ye emane di mu tentimai pa na se koba no se thyroid gland no problem be mu a na kire se sa chimato betimi ababa bia moja entimi enko ba bia wo se ekọ no eno so eka ho enam so ma moja betimi agina anase efin betimi agina ona mu anase oba bi baabi na akofa edima eden abro afei yaka se obi a owo hypoalbuminemia a kire se albumin yaka se albumin no eye protein dia wo moja no mu na eno akoye se etese magnet se ewo moja no mu a fin bi anka wo se ejina honam no mu no etwe no e kontini no mu se de be ya moja no be transport no ba se ko ba no se na dodo na anka wo se wo moja no mu no eso te a entimi ya adwuma se de esafata enti de ebesi ne se albumin no entimi nya na adwuma yie enti wo se efi na hya se ejina honam no mu enwura veins no ma moja ne ntwe no ma moja no mfa en transport no free veins no makọ honam ne nchen sa na tie enti se enya ko ba no sa pepe ebe onai betima eden a hya se etatai ba se ko ba no hypoalbuminemia na eno betimi ama even efin agina even wa frum mpo wani mo ba bia wati ase aha enti we nyina ye no ma bia e ka se na otwe atwa mu no ye kirekire mu se etimi eden etimi de edima eba afei ma kasa tenten ni nyina no na me penentem se de be ya be wie last week de no afei ye toa so ende ye ka se no ma hodo bebre e na betimi de edima no aba na me nsemre kra no ye be toa so so obi a owo kidney problem osamu how yes osamu how won say aya na amofo bebre abeti ase obi nye hu se na nase title pe na wa ko check the kidneys na wa check the brebo very good because kidney problem no ye nyina enim say kidney no na sede se ebeyi fi ahodo afri ni pedua no moja no mu enti se nye ko ba na se kidney no entimi nye na adwuma yie pe na che se fi na nka wo se yi firi ho no entimi enyi ntie begina ebebo ama fi na ye den agina ni pedua no mu na ama ona se den tatai enti so wo kidney problem pe eno de ekwa animu no eno so betima ma ona se den atatai sa so na brebo mu haw enso tie na brebo mu haw no liver no se problem be mu a ye hya no so se brebo no na eye na sede se ebe boa a manufacture na se a produce albumin any proteins ahodo na protein no albumin no medical ka se eno etese magnet no a eno sanke wo moja no mu a efi bi a yes anke wo se wo honam no mu no ebo etwe no eba moja no mu na moja na transport akoma kidney no na kidney na ye afri ni pedua no mu se ko ba no se brebo no entimi nye na adwuma na entimi produce sa albumin na ade be ne besie obahu se albumin no eni ho anase eso ate enti efi ni begina oni padua no mu enti a wo brebo mu problem a ebetimi abo ama ona asa den atatai ebetimi ama wani mu nyina ayeden ahonhono ebetimi ama onsa ahonhono sa be penetie na yensen hye no so se ye wo bibia efre no lymphedema lymphedema na eno akoye se lymphedema no on sa medical bo bibi so se lymphatic system eno na ye system wa no intini bia no fin kwa na fam fin no ye fra na lymph enti se pa se efin ebe free onan mu na sa ba moja no mu asa ko kidney no mu ama kidney na ye free ni padua no mu de e fa lymphatic system no mu na se ekoba no se lymphatic system no emu sisi a ana se chimato bi ba mu a eno so betimi ama wanya edema no bi ana se ona se betatai kwa ba so na lymphatic system no problem betimi abam eno de aya na mpempi no problem entam bamu sa but problem betimi abam because first obi a wanya cancer pain so wanya cancer pain a cancer no eno kwa betimi de your friend is saying inflammations about lymph nodes because lymph nodes I know ye dwa yes one say obi timi ka say dwa bia be hye na ha mu
ɛyɛ ne ya pa obi tumi ka sɛ dua bi abɛhyɛ no kon ho na motuamu ebia na pantan na ɛyɛ ne ya ɛno dua no ɛno ɛfiri lymphatic system no mu kyerɛ sɛ lymphatic system na nyɛ fi nkwa na fam ɛsɛn kuta white blood cells a ɛno na boa ɛfight ɛmmoa nketewa bacteria infection ɛno ti a sɛ wowɔ kuro ɛwɔ wo nan ho a sɛ ekuro no nyɛ ba hɔ pɛ ɛnkyɛ bi abon sɛ dua bɛhyɛ wɔ ha mu hɔ anaasa waso akyi hɔ bɛ yes sɛ yɛ waso akyi na abɛhyɛ a na kyerɛ sɛ wɔapira wɔ ebi a wɔn nsa ho anaasɛ wafono ho anaasɛ wate aseɛ aha kyerɛ sɛ baabi a infections no bɛwɔ no ɛhɔnom no ndua no yɛ nodes a ɛka lymphatic system no ho ɛgrepe ɛmmoa a yɛde infections ɛba ekum wɔm enti saa fight na yɛ fight nti bon sɛ saa dua na yɛ de ahonhono saa lymph nodes no ahonhono ɛhonhono pɛ ɔbɛte yaw but part of nipadua no kwan bi so a ɛfa so yɛ de ɛsa yadeɛ doc what dey abetwam we say there last week who might be making ne some fan crown called Dr. Sisto so SOMPA FM ne ba no dua honhono na so achi ne kon ho basa no ya na yɛ de akwada be 6 years for 7 years so yes ebi ohono ma na infections or infections are dua no betimi ayeden aba obi ohon so a otimi ka say bi a friend say mpompo tasisi no mpompo ebi ohono ma nya dua keke but mpompo in fact and also infections bebre betimi di aba even unim say obi a mpompo ta bono pa de ya na ya ta check first pa HIV AIDS ya omo se ni moja anye what you say fearful no as umoja sentina ama na yesa no say penalty o say ye na nanom krampo etimi ti as say umoja mu problem infections eba ni pedua no mu a ya na saa dua na timi ba enti ehia man hwehwemu na ya hwe say problem be important na ede ba what you say afei ebi ohono ma say enya koba na say lymphatic system no emu no sisi because of infection bi o say so ko esiremu sei na ya na mutanya bibi afra no elephantiasis obo se obi na ya honhono pa na na koye wati den na honhono akase ena afra no elephantiasis na eno ya na ebi ho no lymphatic system no emutimi sisi because of sa bacteria bi a ye fra no friend say Whicheria bankruptcy eno se anya infected pepepe ebe block eye lymphatic system no mu na akoma sa ahonhono na aba doctor si de onim bio na say doctor de odi ya no dia say mo be dodo se enya koye infected pe ekotena lymphatic system no mu na ade inflammations aba na block sa lymphatic vessels no mu eba na sa lymphatic fluid no lymph no entimi flow entimi flow dia na asha sia ma ona na ehonhono se ehonhono a tissues ebe ka ho fibrosis ene proteins ahodo ebe gina ona no munti ebe honhono saa na ye kase eno se honhono na se ebia efri saa uchereria bankruptcy emo na eno de ebe honhono saa ana ebe omesha se omo ma o saa nduro bia ebetimi a fight emo no intentem saa enhwe ya na akoduru mpempenso bia eno so no ahyase ama ekuru eba ona ho ne ade what you say until lymphatic system na kasa se problem do mu a no mo ansa sa who might be a test me say I was say deep vein thrombosis I think say me no wa akasa wo ho pe o say we say no so ya na ene ne wo twaka de he no say deep vein thrombobi na ne bi wa na ne ntini bi kese ne bi ayi wo ne nan ho ne ade and friend say last week say ye di kan no ho asem say deep vein thrombosis no yes ye ba ayaresa no mu a ebebem aha because ebe kire kwan ya be fa so asaya de no ebia no problem bia ne se kwan ya fa so sa no what you say aha anti deep vein thrombosis no eno ye abra veins na meka say no na e carry moja efri ebia wona mu onsam oba bia na e de kɔ wakoma mu no sa veins no eya na ye wo ne kasia e wo inside e fa no deep vein kasia pa aha eno no se clot bi anaze moja bi bontoa na se ebesimu a e form sa thrombosis no what you say na chese entimi ma moja enko ba bi e wo se ekɔ no enti saafo no dodo na no aya na egina omo nan baako ana eno so
se gina ona ba ko na se thrombosis na ewo ona ba ko mu a ebesan aya oya enti eno a ebe honhono eno so ebesan aya oya sa wo nante a se to da bia obobna party sa akwada yes ebi ohono ma etimi gina na mienu ebi ohon so a nan ba ko na eta gina pa enti etimi ya oya enti obi a ona ya honhono na esen ya oya no dodo na no yetimi ya test bi e fra no D dimer okay enti ebetimi a kire se wo clot bi e wo ona mu ana se obetimi aye Doppler ultrasound okay aha enti de hwe veins no mu ankasa ne ahu se veins no mu blockage bi abamu ana mo yetimi di afusane ana sesen okay ni nyina na etimi ma ehu the cause of the problem ankasa okay na afi from there no na yetimi ma endura ese fata ana se treatment a ebetimi aboa na asolve condition no what you say all right afi ye twaso a won say obi na betimi atatai ana say obi na say betimi ahonhono just because of say enduro bi a oda so enduro bi a ono nso na ni na adwen enko ho what you say enti ye won enduro bebra o no ma ebetimi ama ona say atatai okay yes ebiti say even painkillers ahodo ayenom okay painkillers ahodo ayenom obi betimi anya sciatica na what the anum painkiller ebedu akina na so asan den peja what you say efri aduro na wo nom no na obi so de oda ebi a pressure aduro so high blood pressure aha pressure aduro na wo nom no yembo aduro bi adin ebi oho no ma no so timima ona say den etatai sanso na diabetes nduro eno so ebi oho no ma timima ona say den peja in fact nduro bebre oho no ma wadwen enko ho nso ebetuma ma wona say den atatai obi ho da bi a chemotherapy cancer duro bi obi ho no ma enduro bi a onom krampo a steroid medicine bi nso kwa beta nerve pain nyina ahodo ya etimi de sa nyina sa pepe etimi ma ona say den atatai okay wa hu enti nduro bi a onom a wadwen krampo enko ho no na akire akoma ona say den atatai nti e ka say yare bia wo babi afire yare bia wo na chiwade yare bia no e wo na kade se ya wo no ba na se wo de no painkiller de be ja wo akire no the course na kasa no hu yes na wa ko fa draw no sa penalty wa hwen so de be bre wo na be chen de start ye yes na woni bibi ya na sa enduro no dodo na no ebi ho no ma na the pressure na two kidney so okay the pressure to kidney so sa na kidney no ntimi nya na adwuma yie because kidney na say say be yi sa fin no afin ni pedua no mu enti say ko ba no say kidney no the pressure to kidney no so sa na kidney no ntimi nya na adwuma yie dia ebe ma efina eden a sha say egina ona mu wahu okay aha enti ebe na sa pena ona sa eden tatai okay afei ye mre ni ntino mepese courses ni nyina no yade ti ha sei na afei yenko ayaresa no so okay because eno so no ho hia pa ye asa yemre ni ko na ni ntino e wo se ayaresa na nkofo hia sa pepe na yen hye no so se ona se etataya de di kan yen nyina nim se oba bi etochima anase bibi abani pedua no mo wo hunu se ebia enkoye bibi ya abnormal de ewo se wo ye ne se odi beko obabia obi a onim de ayaresabia na watima ye hwehwemu na wa kire wo se we ena ekoso wati ase na watima nya ayaresa ne ntem okay but abra wanya se bia edima aba wa kwa mu no odi ye nyina anim se ade ba kwa ebeka kire wo ne se okoda sisa onan egu sunye so okay sisa onan egu sunye so ote ho a fa onan egu table so ni nyina no ebeboa ma fi anase moja na de asa dia fosane sa akwa kuma mu anase akwa bia wo se ekọ na kidin na ye afrin pedua no mu okay na eya onsa ana ahonhono a obetuma pagya onsa se de be ya onsa na ebetra wakuma level aha se de be ya moja be den ebetimi adi afusane akoba bia wo se ekọ okay enti so wo sa condition se pa se ye edima ba bi odi be ko bia sa afuto we dia wo beje okay what you say okay afei yadi kan hu normal hodo edi edima eba enti se pa se wo edima na opesa wo manage no kan hu se wo so ense se obetna fa akọ ache ana meboa
And two trans kakra, no, sorry. Name sat Nasia do na de bar. Yes, and trans kakra, no, sorry, no one antenna kakra. Samson and Cecil be gina for quiet. Ache. Okay. And Tinaka say exercise kakra crana day, ever boa pie. Massa, what's a cha? Ebia due to traveling, be an answer be binti. Yes, see for more modern sober quaco who doctor be. Sabe penalty. Okay. And T international day and Tanafa conche. Media may say, Obi, oh, take come. Na say be a long journey kra na but obi bet maka say o si adwon so sina san fro but flight mu dia unti na say e course na say e level out mi sore kakra okay what you say okay maintenance nche be all right ana ye to so a hwe ye ka say enchene ankasa no say enchene ankasa be dose wo moja no mu a eno nso betima ma ona sia title nti no abra wa hu se ona sia title pa de obete wonchine die so pa na se obegya nchine ye de edie okay ebi ohono ma wa ko hospital na ona sia title na se wanya idima no ye ka kire o se gya nchine die ana se ye check wo moja no mu no sodium level e wo soro hye no so ye check wo moja no mu no sodium level e wo soro se sodium level wo soro pepepe She, e was all ye normal miensa. Se sodium level ya check umoja abra ona sa tata na se wanyu idima. Ya kachira se o sodium level e was ro normal miensa and e was all ye. Okay. De di kan o sodium level was runti janchini di kra. Okay. Man kasa o te SOMPA because o sodium level e say was runti janchini di kra. Afei e was say o pe kwan bi so a sodium level no eba be balance okay eti sodium level ebe balance dia obehia potassium channel so say ye ka say potassium eye 1 mineral bia eno abra e kwosoro na sodium e bafam okay enti nipadua no e balance eye potassium no e na sodium okay enti obehia enduane bia e wo potassium enti enduane be na wo potassium kwadu first all right banana kubensuo second okay avocado pear obetumi adi pear okay sorry obetumi adi pear afei watermelon bi obetumi adi ni nyina ekuta potassium okay oranges anka eno so kuta potassium obetumi adi bebre what you say aha enti na we be sasa abroben so ebi nso pa abrobe pa yes abroben so ye okay abroben so ye pa okay na abroben no e was special treatment I pese de man no enti man bo abroben no okay na odi potassium a channel so say me say so sodium level was ra e wo no me say was so ye okay first janchini di edi kra second potassium foods okay kwadu ne na asofo no e so wodi okay afei obesa pe nnuane bia e wo magnesium channel so say magnesium no eno so ye 1 mineral bia abra sodium wo ontini no mu a etwe nsuo free honam no mu ko ntini no mu no magnesium so etwe nsuo free ntini no mu e ko honam no mu enti eba na sa nipadua no boam nipadua no ma e balance nsuo no ba bia e wo se wo bia kama se de be ya ebi nkobro so na be gina wona mu enti se o sodium level e wo soro a magnesium foods obehia enti wo de person be confuse magnesium foods bi crampo dia and nhaban bia ye green bia dibi green foods ana ayoyo okay ayoyo eya nkontomre ya edie mu a obetime adibi ye wo eye awonyo no kwansusa ni nyina bi dibi green ni nyina okay odibi a ebetime aboa ma wanya magnesium ni bi ti sa no ma miensa ya wasa wo ye abra o sodium level arise no enunie okay afei tie obi say our deep vein thrombosis emfa na say wakwa yaresabia ya ka kire o say clots anase moje bia bonto wo nipadua mu ntie nam so ma onase ayeden atatai die e wo so ye ne say anka ye mrofudura omema nduro bia ye thrombolytic na kese nduro bia betimi a dissolve anase anane moja okay what you say nduro bia betimi anane moja anka they are clot or horom na anane no and they thrombolytic also ye wo anticoagulant and ye wo thrombolytic anticoagulant no ye nduro bia ebebua ma moja no enda okay enclote and ye wo thrombolytic no ye nduro bia ebetimi ama moja na ada no anase abontoa no na anane no
Okay. What you say? Yeah, what the boa mama jane clotty. Yes. And yeah, what the clothing so I the man no nani. A man and nanny. Okay. Enti Shannon so. Sir, and also sir and Bruno. Sir, oh no ma, and yet dosage no do now benum no, but onum chebebra. And also one son so ni peduanum. Hey. Yes, onum chebebra. And one son so pa doctor's name. Yes. Wow. Abra onum channel. And one son so pa ebe ede webe bro. Your friend is saying, Edima besa bro. Oh. Yes, me chire mu. Amon for beti ase pa ye. Enti se de be ya onkonya nsusanso emfiri sa endro no munti no. Me nka se gya no mu, but se koba ne se utimi nya akonya no. Na bibia betimi abo na ayi wa free sa ho no mu no. Eno emfa ho bia mba no. Kwa no so. Instead of taking medicine e betimi sa do how. So o take no krampo a ye wen so. Okay. Abrobe very good. Abrobe one very fruiter thrombolytic. Etimi na ne moja. Etimi na ne moja abontoa. Okay. What you say? Enti eno de obeye nie. O de pe abrobe normal size no. Normal size no. Yi nachi ne free ho. Na chemu 4. Okay. O chemu 4 a emu baako pe ensuo cup baako na blend na nom obenum ne nyina atego obetima ye no anopani anwumre ananse obetima ye no anopanko a hwe abrobe ebi ohonum a obi oho a osa nso enti ontimi ennom abrobe anameboa yeah, because yes. of acid But omo ni osa no de obetima aye ebi ohonum a obetima no abra wondidi ye but onnom abra wondidi ye de a mama ne nche ansa na wadidi but obetima didi ebia 30 minutes eko bia obetimi anom okay na eno so atimi aboa ma abrobe na ye na adwuma abrobe no ekuta enwere ndro bia efra no bromelain bromelain no eno na saudi abrobe a obeka kire se odi abrobe na no ho ayekuro eno digestive protein okay asa hye kakra digestive protein what you say ebetimi ama okuro obi ho no ma obi pena se na no ho ayekuro what you say aha na kire se enam ankasa no etimi breaking it down etimi digest no enti se wo edima pa na se friend say wo clot ana se moja bia bonto wo ni pedua no mu a odi abroba a ebetima kwanda ne sa clot no okay what you say o ta di abroba a ebetimi na ne sa clot no enti omo different thrombosis ni nyina no we eyemamo omo wo pulmonary embolism obia omo aya wo test ne aka kire se omoja abontoatoa no obetimi adi abrobe pa ye na omo osa muntimi ndi abrobe no so etie me eye pineapple friend say karika papaya purple okay purple no bofre hwe bofre no eno so ye thrombolytic na ka na yi say no botanical name ye karika papaya Kalita papaya. Karika papaya. Kalika, okay. What you say? Okay. Haya na in short papaya. Papaya. Okay. Na eno so betime di. Eno blend obetma blend ene na aba no. Okay. Na wadi. And as a one eno so ye thrombolytic, but me dey I can me prefer pineapple no esen papaya no. Papaya no. Okay. Because the yenim ene ye kan de ya bi pay ene edi ho adanse very effective what you say aha na yemfa ne se obi anya friend say edima enam so ma ya man nduro bi a se onju so ntentem ma fi na woni pedua no mu no ntimi ndun so ngu tie sa nduro na yede ma o se nom na dun so bebre no odi enie ko watermelon. Okay. Aya na eye me yase emre no esha. Ko watermelon. Fa watermelon. Watermelon very good. Your friend sa ndro ni nyina from diuretic medication. Okay. Diuretic medication. Kesa ono ma na ma wadwun so ntentem. Enti abra o dwun so ntentem ni nyina no. Da na o yi fi na eden. Free ni pedua no. Now watermelon no de etienie o de wasora anapa no fa watermelon full baako chemu mienu blend watermelon no na chi green pe e na obeya frim de aka nyina blend okay o blend ya na aba na chi white ni nyina green pe e na obeya frim white ni nyina obe blend na wa di kama anasa wanom kama anopa
awia the fruit nko abi te say banana ne kube nsuo ni we eno be ma potassium bebre na anwumre so wasan eden wasan di watermelon dia half dia aka no okay what you say eno e be ma wadun so bebre pa na tie eya na enduro na omode ma ema wudun so ntentem no watermelon no ye adwuma more than side duro no kra abrofuduro nhwehwemu bi kɔ so ɛwɔ friend in Pakistan okay 2014 ɔmo publish saa nhwehwemu no article no ɛwɔ American Journal 2017 10th January na ɛno ɔmo yɛ saa nhwehwemu no ɔmo yɛ nipa baasa na ɔmo yɛ yɛ nduro abrofuduro me ka say nduro abrofuduro okay omusua kwaya enduro efaso ye na adwuma ene friend say enduro no omo a ebode enduro ma etimi ye adwuma se de esafata what you say enti omo ye sanhwehwemu no omo hu say watermelon na omo de ma obi a na asa de atatai no etimi ye adwuma mo esen aduro bi e fre no furosemide furosemide no me de anka me pese me bo aduro ni din but researcher omoye ana omo compare furosemide no obi ana na say tata bia o hospital bia nim sadro wi amikan okay popular omo tade mapa enti omo compare sa furosemide no ebe hu say watermelon no krampo no adwuma mo esen furosemide no what you say watermelon no adwuma mo in terms of the diuretic ability esen sa furosemide no na watermelon no ekuta enanindra efre no citrulline and potassium citrulline no eno eboa ma moja etimi di afosani ye wo mu okay 2 eboa ma okidini so no etimi ye na adwuma yie se de be ya ebetimi yi eye fin ahodo afri ni padua no mu ntentem what you say esen kuta nsu a ye 92% odi watermelon na eno 92% eye nsuo okay enti nsuo na ebe dos woni padua no mo no ebe boa ma onya hydrated onya dehydrated okay nsuo enkowe ma ho ntwintwam tie die ema eya na natural way a anase obo ade kwan so ofa so sayade eda soronko esen abrofuduro no okay so no abrofuduro a eno ebe mo wadwunso ntentem na wadwunso ntentem no e the pressure to kidney so okay the pressure to kidney so nyina no dakuru bi obetuma nya kidney problem what you say but watermelon eno esen boa kidney no ema ne ye na adwuma kama wahu obi a owo even kidney problem crampo no ohia sa watermelon sorry obi a owo kidney problem obi a wo kidney problem crampo no ohia watermelon no okay what you say sa treatment we betimi aboa kidney problem crampo okay esen wo potassium potassium no crampo no say e ba ne say ebi a o sodium level e na erazi a etimi boa e balance no what you say etimi boa e balance no o da hwe kwan a sa wonum enduro bi a ema onase etata anase ema wojunso ntentem nti se de be ya ebe ma onase na atata no ebe ko no obenum ache no wonum ache obon se still obenum krampo emfa still obenum kra emfa enti yenhwe enche odena no besi Dr. Sarfo Yusuf na watimi eni afrefo no so edinkita ho enche bebie lines no 0260 196064 and 0260 196065 na yene afrefo na retwe kwa doc for 1 minute wrap it up mama na fe yankwa afrefo no na ye wia betimi ebisa question bi a say edema can it be a life threatening disease? Yes, edema ebetma a life threatening because say ejina babia ejina ana de edeba what you say yamfa ne say wakonya edema deep vein thrombosis and edeba sure because of say omoja abobon to akakra ka hu say moja na abon to na say bibia esi kwan wo ontini ni mo enam so ma moja entimi enflow yie no
ebetimi afri ho because eno ewo mogya no mu enti ebi betimi se afri babia ewo na afa mogya no mu saa akosi wa herawa mu ekoba na say dangerous okay obetimi anya pulmonary embolism enti eba na saa o de hwese obi kwakoda na no homete obehu se owu anasa wati ase sanso na ebetimi akosi wakoma mu enti obetimi anya heart attack betimi de wakọ friend yes obetimi anya heart attack anytime enti edima no yemfa ne say de esi wa utimu nso no eno so very dangerous I call for emergency enti ebetimi aba ne say e very dangerous ebetimi ama watwa nanan wonse do at any time bia yes at any time but ebi ohonom so and shade nye problem kese because a man or more was hormonal imbalances no and I'm say estrogen one very thinner aya na say kosuru bebra and bit mama na say tatai and man or more sa friend saying hormonal imbalance no na enam so ma ona say tatai no say ebia unya friend saying o period no obon say ona say tatai kakra ne ade aya na sa form of edema na de and should near life threatening unless say a conanin bebre because hormones so because hormones no fluctuate e bi o hono ma estrogen netimi rise e bi o ho na abafom and e fluctuate santi no betimi ama ona sa tata betimi asama na atwetwe and e bi o ho near life threatening ba ni nyina chi no e was and say ona se betata na wagya na sa because e be say tissues e be say cells e be say ni pedua na nkasa e kwa animu no na akoye kwankro. What you say? Doc, my na say Solomon Ade or say thank you doctor. Or say no woman next year dear power unuya Dr. Castro so. It's a nice presentation. Now unuya 6 today unim say why you poma. See, one say thank you so much for the home remedy. What dear my but ya more home remedy ni say ya. Yen can't show self fatine fie. Faso so anu nenya hoɔden nante ne fabra ya sabia. Sa 21st clinic. Niye kan nyina mutimi sa wo ho kama eto ase 21st clinic de se obi wo edima pa na so de ba eya de se na yare sa na ekutayen se you know ebetimi abo no pa yie doc me akwa homa no so onim se obi e hede twa mimfoni e de ba ya so ye se me na me ka se betimi asa we okwa yare se bia ka kire ne se wo kidney problem ana me se ensuro kidney problem no endru last stage ma me mreka kra enti me manendro akire me mano koye test ode ba ya no nanka se test odi kan ye ene de oye me kire no mu onanka se hu se abafam enye no no akorrekte ana nya ba ko nya mienu anya miensa kese de wa ye bi pen ne de edi ho adanse me ne ye pa ya ye bi afo wa ye bi pen enti enya afe na ye ba baby samoa senti no mesro yenko ahoma no so emra sese a hello pacho good evening odin baby akasa free akasa from June fifth mother ba John pacho my entio pacho entia fidie no ai entia fidie ni yete won kan kasa mfa phone mi entio mate mama me prepare pa me fruit pa me gini sa na bele mbisa doctor say ha Doc, also prepare power teddy. Obisa saying hano. Oh, pay very good. Only one thing. Pay the baby I know eba e won mre. Okay. Enti eba be san twem. Enti eba. Yes, eba di bebre. Okay. Yakopon nim de enti a ema no ba time e wasa eba. Enti eba di bebre asa na twem. Wow, pay watermelon so pacha obebi sa no so no so sa. No sa. Mango so sa. Very good. Yeah, well fruits ni bi wo wa eba woni brem nti 0260 1960 Ana pear nankasa na ye antioxidant ekita vitamin E enti eya na sawuta di pear eya eboama yare ahodu anka we say eba wa kwam krampo because of oxidative stress nyina enti mba wa kwam that's it. Hello, good evening. Good evening. Pacho din baby akasa free me din de o se free ye me kasa free be chen Pacho ma yentio so I me trimo na me hima na mo bon atre asobe jane mo na to me business asset de mo bi dem no men mintimina mintimina ha won enka wo mo ho si se enka ni na mo maya na mo na yetu
see me class as a dear boy be them a woman named Moon for me. Therefore, Hannah for me, what's it? Utimu. I say so be. No, cause in it, Timo, sin it, I say, nice and it's more to dress and more been in them, almost say I saw being. And I then on. Oh, see, Nitrasia. Niti, as I a Janana, a yana. So too bad. Oh, Me pacho, yes, sorry, a fraying. Na ne doctor, entry and come and here pa. Hello. Hello. Pacho, good evening, Udi baby, I can free. And Pacho, I'm being advanced. I can't see any Western North. Okay, Pacho, my intel, I'm a duffel. We Pacho now. The same beside that could do the dinner. Did the big in Saturday, yes. Doc, or sequadu. I say, Odi kwadu da bia nti obisa se ebebo ni peduano. Oh, Kwadu dear, very good. Kwadu no, was uncle be my dear. Aha, Kwadu very, very good. And he said, or Tadi Kwadua, Koduna ekuta potassium said a medical kind. Okay. Aha, and potassium said, dear, a sankuta zinc. Okay. I have one peduano pie. Inti Very good. No, I be my the other ebo member yana. Ebo member your pa. Okay, why are you Kwadu na ebi otimi blend Kwadu ni data. Any atadwe wa wie. Ba one blend so no we. Aha, ni na Watermelon, no blend yana. Watermelon no. Yes, obetima blend, obetima di nsa. Okay. Okay. O we are o dia obewe na aba ni nyina. Afra. Ba o blend so o blend ni nyina afra. Okay. Okay, my uncle we home now. Hello, Pacho, good evening. Pacho, di baby akasa frame me dofo. Me Pacho me kasa free in a hini Pacho my intel. Me Pacho, me Timo Anna, imoy dudu. Okay. Imoy dudu. Utini mo yo dudu. Aye. Empire. Empire me. Okay. No konso ye ne ya. Pacho so kwanchi nso ya o ya doctor so kwanchi nso ya o ya na. Me pa try. Okay. Wani su bru. Pacho so wani so etablu. I am many to be me yet my person na I am mele. Okay. Okay. I'm say it's first dia. Nati, because what here Jumedian doctor be you know why? Oh, sir, sa condition we ankasa no. Oh, once our castle ya Juma kakra no abra se na apostle no. Don the first on kwaya sabia. Say honum krompo I be check no HB level. Say bia no moja swati anase no moja so ntie but say do si kan de minim se obawo cervical spondylosis. Okay. Cervical spondylosis no ko achi dompe no ebi o ho na wewe. Enti compressing nerves honum ma bit mama ne timo edudu bit mama ne timo ahyehye no. What I say bit mama na ni so abiri no. A form of dizziness cervical spondylosis and a timid bar. Enti Sarfo no ebi o ho e betwa x-ray e wo no kon obahu se o ma kire se no kon no dompe na e honum awewe kakra. Okay. Enti aba na sai bit mama na nsa krampa ye ne titriti. What I say? Okay. Aha, enti or the choir sabia na bit ma hwe ama no pa yi because we enye afiasem but one thing is man no nso e wa fridge mu. Okay. Aha, chilled water no. Chilled water crap with the man water no. Yes. Okay, yeah. Aha, na or the bar na ya hwe ama no pa yi. Yeah, for last caller. Hello, Pacho, good evening. Odi baby akasa free. Good evening, madam. Pacho me kasa free here. Mama Pacho my ntio. Me Pacho, no kidney problem ni bisa. Okay. Na ya na me na FM. The nurse no one na peja. They be am the hospital. And so still no, no answer to me one so sa. Eso omo na dialysis ana. O se omo yo dialysis ana. O se doctor so omo do to afidie so. Afidie so ne my lab be metra can be. We there Sofia ya de nyame ya adomu a ohun. Efri ochina ne na chinechi wo do ochina ana na chinechi no. Bomodin ana ekwo ehwia overseas ho. 21st clinic one baby SOMPA FM say one why. You. O de awfo Sofia de udru ayikura. Me kasa o hwe sa oba labs a wa ye ne scanner wa twa nyina ma me gina so ma yen.
Oba laba wa yene scanner wa twa nyina fabra. Okay. Man kasa wa gya no wofie, o de fa ni nyina bra. O se labo ne scanner hodo ya wa twa nyina no adaro ma oba na de ni nyina nkrata ni nyina ba why? Na menhwe mpempenso akodu. Ye betima abo wa na maka kire se betima abo na de wato aduro so. Se abra won da dialysis nkwan so de bibia be fan. Yeah, that's a self-free. Yeah, any puppy from Adaroma, Mon Francis 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311. Doc, yamrena pa ho kra. Maame ma seconds na de obeka de atwato na yen sori wadaroma. All right, 21st clinic de yare ahodo bebre ana esa wa yaso ye. De me boss edima eka ho. Every osisi obi wo ho na chi kasa etimi etutu no pa ye. Na nsa ye ne titiriti na ye ne titiriti. Every ne sisi na to ase na to ankasa wa de tena ase na mutimi eye na ya etimi gene. Ebe so ne sire mu na nkukumu ho na nantu ontimi ngina nche obi nante ana wachia obi si nante ana na agene ote ya gisa otras kakra ne ade wada na jo paase o da relax no otwu na mu a na bibia so o se muzzle pool o de beto first clinic I dey say be ya free ho na mom say stroke you son tentem o ya de yem boss wa na nchire say nsa wo ho o de ba ebe hwe na ya sa ama okra 21st clinic ya krabata ya twa petigana fa na nyina Tentra Hill runabout ewo Accra Tentra Hill runabout Kaswa ya wo friends new market kwana so new easy office no ne hwa ni mu pe na obehu yen Tema community 1 Roma asore dan na ewo ho Olam church na chi pe na ya wo sanso na Kumase ehwa overseas Kumase ehwa overseas odru ho no ma ka se obesi wo 21st clinic o mesi wa yanim ho na wa boa wuram na waje wa yaresa sanso na wo de ko Sunyani ayewo ho regional hospital na nim ho pe Brekum Techimai Nkranza Goso Obuase Court Junction Oforidua Tadi Takrade efie kuma number 9 Anaji station ho no ma na yewo na Brekum ni nyina no se odie unhu ya hwe ye na se opese ebia ofre ye number na eno so betimi a kire 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 0249 0249 311 311 311 311 0249 0249 311 311 311 311 ya do bibiara ase yanso ya da se papa ne se wanya brene adaja becheche ye ni so Dr. Yusuf Sarfo Dr. Peya 21st clinic Kumasi branch ehwa overseas to be precise ehwo enanwumre wo fiba ya woni ye edi ahonhono anase wonase epeja wonamu peja ahonhono edufudufu no ehwo enkomo no bomodin a na efre numbers na dia to dwa no mo amofre wo ha ne nyina mo fanche ye na mo mfrensi sa number no so medi di OHENEYERE MAAME YEBOAH ASIAMAH bronya nat wo eye West Hills Malls echi wo pe wo se wuti adwumadie no Facebook phone nyina ya damo ase we love you so much yakra mo nyina Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompa